Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli yomculo kaMaskandi ke laphana wey'ngane zakwethu. Inkulu ke indaba ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Umculi kaMaskandi umzukulu usexolisile ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ngowakuphosta ke laphana ukuthi ke umthandeni igcokama elisha noDlubheka nguyena owaba yimbangela ke laphana yokuthi ke umculo wakhe ke laphana ungangeni ey'ngomeni ezohlukanisa unyaka ngo-2019 ke laphana wey'ngane zakwethu. Akuvezile ukuthi ke ipheji lakhe ke laphana ke balihekha ke laphana akuyena owabhala ke laphana wey'ngane zakwethu. Bayamazi yena ukuthi ke uwumuntu onjani ke laphana. Lokhu bekubhalwe umzukulu ke laphana ke ey'nkundleni zokuxhumana, yize akubhale ngesiLungu kodwa ke kuyazwakala ukuthi ke ubeqonde ukuthini ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ucenzela subscribe, cenza nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.